Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong kakon hinyo trap National Awakening Movement na maukar pentor umkra constituency uba Raymond Basayamod. Henne ka step ka arphuay terik urumpang arhajar apusan uladep bantep ya ka vote ka jong u. Habaya kren batkilat patay kubor ulaong ba kumba ula pensya ya kipat ba na du basdang wat lada day ha ipor ibarit henre ka thong ka jong u kalong ban penskem ha ka bay day bat ka 6 schedule kakhayi ka pateng ban kam penjanai bat banile ban wanra ya kibriu la jong. Kabede bakadika jimi jongi hajing sisia amal nak kartong te ka thong teng ya don bet hi tuma ka syong sang haki pai ba ka ba ka jingami kumno bakin ya likat hi bot joki namar ba ka jingya jongi kabede when election ru kalong ka bala phem bala ka por te security baki pai ba ro kinya nok tilang kabede bakka ni ka benta kalam kinya kami pa ba ka ba pek mata ka ba PE ro ki pai ba ke dang guna ke dong yon ya tabun tengah sam sibet mangala picai haki pai ba nadu ke basdang bangan mi ko ni kene election ai por balengkot tingala batai ki kathong jonga kalong bai kata ko mangia mi na kata ka desi council election tingia ken mi issue gi bakta ya kasik seli ne itai benta kathong jonga ladang awan ya ka hagabot kita ngipun scam di ka bedit kasih sidul bat kumba ngala batai la macam ki public meeting kaleng-kaleng di kabede bat ka khayik pateng kebangin kampen janai bat ngin tham yale ban wara di beri oleh jong ko fi menta ka khayik pateng la bat ki begi baru de kem kena samla jongi tu lai am nama kena sama jongi kam ka jam ro kenyok su nama ba kila pas ki jing puli jogi baker ka kam ka jam kala ladam medan betala khayik pateng te ka long kala we ka bakta kan ki baru jongi